Reka twongere tubahe ikaze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV ndetse na Satya TV. Ofisha amakuru yacu katuyahereye hano rw'imiyaga ni mu karere ka Nyagatare. Urujijo ku rupfu rw'umusore wasanzwe amanitse mu mugozi nkuru yanditswe ku itariki 22 z'ukwa munani 2024 saa 10:49 hamwe na Diedoni igisubizo. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko yasanzwe amanitse mu mugozi yapfuye. Bikekwa ko rero yaba yarakoresheje isekuru yurira ngo amanika umugozi ku gisenge maze akayitera umugeri. Uyu musore yari asanzwe rero akodesha inzu yabagamo mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Rwimiyaga mu mudugudu wa Kirebe. Amakuru atangazwa n'ubuyobozi bw'umudugudu avuga ko rwose bitazwi neza aho yaturukaga, gusa ngo yahigaga ubuzima nk'abandi bisanzwe. Kuri wa gatatu rero tariki ya 21 Kanama 2024 nibwo amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye maze biteza urujijo. Ni nyuma y'uko rero abo babanaga bamusize bakajya mu kazi, hanyuma abagaruka bagasanga amanitse mu mugozi ndetse n'isekuru bikekwa ko yuririyeho iri hasi iruhande rwe. Abo babanaga na nyakwigendera bavuga ko bikekwa ko yiyahuye nubwo batazi icyabimutera. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rero rwageze aho uyu musore yari amanitse ndetse rukaba arwahise rutangira gukora iperereza. Ni nyuma y'uko rero abaturage aribo bamenyesheje ubuyobozi iby'aya makuru. Muhozi Sam, umukuru w'umudugudu wa Kirebe nyakwigendera yapfiriyemo, yabwiye itangazamakuru ku murambo w'umusore bivugwa ko yiyahuye wamaze kugezwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Nyagatare kugira ngo usuzumwe. Aho rero ni Nyagatare hariya mu karere rwose ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Reka dusubire hano rero mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu, naho haravugwa inkuru ya batatu bafatiwe mu bucuruzi bw'amagendu y'imyenda n'inkweto, ibyo bakunze kwita caguwa. Ngayo nguko rero ni ku itariki 22 z'ukwa munani 2024 saa 1:32 Denis Nsengiyumva niwe wanditse iyi nkuru. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe kurwanya amagendu n'ibindi byaha ASOK yafatiye mu karere ka Rubavu abantu batatu bakekwaho kwinjiza mu buryo bw'amagendu amabaro 7 y'imyenda n'imiguru 20 y'inkweto bya caguwa. Abafashwe n'abagore 2 n'umusore umwe bafatiwe mu murenge wa Rugerero, akagari ka Muhira, mu mudugudu wa Gitebe rero ahagana saa 5 n'igice z'amanywa yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 20 Kanama. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba Superintendent of Police SP Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko gufatwa kwabo kwaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yagize ati abaturage bahaye amakuru abapolisi ko hari abantu 7 babonye bikoreye imyenda n'inkweto bifashishije inzira zitemewe, bikekwa ko bayinjije mu buryo bw'amagendu. Bahise bajya rero kubategera muri iyo nzira bari babarangiye hafatirwa bariya batatu, nyuma y'uko rwose bagenzi babo 4 bari kumwe bataye ibyo bari bikoreye bagacika, bakaba bakirimo gushakishwa. Yakomeje agira ati bari binjije amabara 7 y'imyenda ya caguwa n'imiguru 20 y'inkweto zari zipakiye mu mufuka. Batatu muri bo rero bafashwe biyemerera ko bari babikuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ko bari basanzwe babikora nubwo ari ubwa mbere bafashwe. SP Karekezi yashimiye abaturage batanze amakuru yatumye ibi bicuruzwa by'amagendu bifatwa, ashishikariza n'abandi gukomeza ubufatanye na polisi ndetse n'izindi nzego batangira amakuru ku gihe kugira ngo ibyaha bikumirwe bitaraba. Yasabye abishora mu bucuruzi bw'amagendu rero kubireka bagakora ibyemewe mu rwego rwo kwirinda ingaruka bahura nazo iyo babufatiwemo rero haba kuri bo ndetse no ku miryango yabo. Itegeko ry'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba rinakoreshwa mu Rwanda, ingingo yaryo ya 199 ivuga ko ibicuruzwa by'amagendu byafashwe bitezwa cyamunara. Ingingo ya 87 y'itegeko nimero 026/2019 ryo kuwa 18 z'ukwa 9 2019 rigena uburyo bw'isoresha, iteganya rwose ko umuntu wese ugambiriye kutishyura umusoro ukoze igikorwa cyo guhisha ibicuruzwa bisoreshwa cyangwa imitungo ifitanye isano n'ubucuruzi abakoze icyaha cyo kunyereza umusoro. Iyo bihamijwe n'urukiko rero ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 5. Aho rero ni muri Rubavu hariya rwose mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aba bari bagiye kwirwana ariko mu buryo butemewe n'amategeko.
reka rero tunyarukire na hano rwose mu baturanyi Bujumbura cyangwa se hariya mu gihugu c'ababanyi c'u Burundi. Uyu mugabo rero ngo yakozweho raporo ariko ni perezida w'igihugu utagira ngo hasohoye raporo ishinja perezida Ndayishimiye gucanganyukisha abantu no kubafungira ubusa. Ni inkuru yanditswe ku itariki 22 z'ukwa munani 2024 saa 1:57. Ndacyayisenga Fred niwe wanditse iyi nkuru. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ushinja perezida Evariste Ndayishimiye ko mu gihe amaze ayobora Uburundi abaturage be n'abandi bo mu miryango itegamiye kuri leta yababujije amahwemo. Uyu muryango rero uvuga ko mu gihe cy'imyaka 4 Ndayishimiye amaze ayobora yazengereje abanyamakuru n'abakozi b'imiryango itandukanye kuri leta. Ni icyegeranyo cyiswe rero Burundi imvugo ngo itandukanye n'ingiro, aho igaragaza ko Ndayishimiye afunga abaturage ubusa akanibasira abanyamakuru n'abanyapolitike. Uyu muryango ugira uti mu myaka 4 perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi abaharanira uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru n'abatavuga rumwe nawe muri politike bakomeje gufungwa hadakurikijwe amategeko no gucibwa imanza zabaringa. Tigere Caguta uyobora akarere k'uburasirazuba n'amajyepfo ya Afurika muri Amnesty International avuga ko nta gihe na kimwe abaharanira uburenganzira bwa muntu bigeze boroherezwa mu Burundi. Ati icanganyukishwa rero rya amashyira hamwe ategamiye muri politike rirakomeje kugeza ubu nta mpinduka zigaragara za leta kuri ayo mashyirahamwe mu kuyakingurira urubuga rwo kuganiriramo ibibazo bikomeye bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Ndayishimiye yagiriwe inama ko yakosora aya makosa mu gihe yaba yongeye gutorerwa kuyobora Burundi mu yindi manda itaha. Ngayo ngukorera aho ngaho ni mu gihugu cy'u Burundi. Gusa tukwibutsa yuko wakanda subscribe kuri Rwagakoco Live TV ndetse na Satya TV official kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi 5 kuri 5. Reka twongere dusoreza rero kuri iyi nkuru n'ubundi iri kuvugwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi ni mu burasirazuba bwa Kongo. Goma rero umusirikare wa FARDC yarashe afande we mu Cicahita amurangiza. Ni inkuru yanditswe ku itariki 22 z'ukwa munani 2024 saa 2 zuzuye hamwe na Babu Benjamin. Umusirikare wo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yarashe mu cyico mugenzi we wari umukuriye amuhora kunyereza umushahara we. Banza Ilunga yishe Kapiteni Albert Basina wari ukuriye imari mu mutwe w'akarere ka gisirikare ka 33 k'ingabo za Kongo zirwanira mu mazi. Yamurasiye mu kigo cya gisirikare cyahitwa rero Karisimbi mu mujyi wa Goma kuwa tariki ya 21 Kanama. Amakuru avuga ko uyu musirikare atanyuzwe n'ibisobanuro yahawe ubwo yajyaga kubaza ibijyanye n'umushahara amaze amezi 16 adahabwa. Ibyatumye rero ahitamo kwihimura kuri afande we yarashe amasasu 17 nyuma yo kumwivugana yahise ajya kwirega atabwa muri yombi. Ngayo ngukorera aho ngaho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri leta yigenga hariya nta mikino. Reka tubashimire cyane no kubwo gukurikirana amakuru yacu kuri Rwagakoco Live TV tubararikira ndi menshi agiye atandukanye. Ciao ciao.